Up there in court. Also, let us say, Yano one so I'm Srewa. Wabama usi, also to say, Uncle Pardon. Heaven say, Udi assemble die, so she fire muya, Tianeso Fufia. Me pese, the fen and ne will be tear show no, O bonnet toffer. Na yama sofon so kwai no no so bem enti ekwada ho me pacho last week in me de beda was say me de obi sika fem sofo say onfa enye adwuma na January na January na ode abeto baby eda by January ni dru ye no sofo enyamba me twen na wo enyamba enam de beda was say Mr. Oboamena onfa embetu bi den na udi sika koma no yese o free ya na udi waye yi a wo boba bese me pa cho me cha de woni ho nti enkomodidie ma na oka se ne ho akere ne kakra na yebedi bronya nti nko obenya baby sika bi kura na anka wode hye na dwuma na se dane ne mpa ne dwuma nim kakra nti ya se woka sa ne so no ye mareho ena me ti dana akra de man ka hwe anche nti ade chi na me se sofo wa asam na wo kan ye no eye mareho atomakoma so nti obi sika bi da me ho na so obeji ni January se wo bedi no kre e de ama me dia mama ndani sika ne mam na fa twitwa ho se de be ya benya bi ama nkwala no na January ne so a na wo de aba betu bebi eda no kwasem de wo keka ye no kra ma minya ni mugidie se o diska ne beba by January ni bedru no me frɛ no e ma wagitu mi se me mani ndwo de beba nti January ni dru ye no menini hia na me ese sika no no se me sama ne bosome nti wo de me di ya wo kakra e na me se me ka che sa de na nya me dia na ata hwa ache nti na madia ma na afi na wo beka se ya kire me na se me twen na e no ma me bi ti na de aka ne de na yese matwe na won famba na me yese me de beba abedan wona eye dan na udi skama obi na asa twen ne se Oheneni Nkommo sofo ho eno na ase kire se me pa cho wadaroma di enti a ye ko ye sofo ho ni wo ye se unya ba bia nko obekọ osofo na nu di sanko so ono sofo so unya ba bia obesa akobo ne ho adwa ayo ena me ye se no se be bia ono wo no ase esom no ne ono ne die no nam so ebabura adahi no no wo o se obne ho mfa ne kakra nti wo ko sofu bi ho oni sofu bi na ase sofu ne ne sa ne yaro na e ho no ase o ye anointing ne say e ho no o yusu anointing oil ne aha na asam na ye di ma wusi entwa hwira ngu baabia me patomate me kane amom patomate enye sa no start se wo kasa na obi kiss na wadwen sa fe na wo be hwira sima be ke kansa me ma akwan patomate o ye say baby o no sofo no enhyehyɛ ye na anointing oil ni nyama wo yusu no ene aha ono ne kɔ akwasi awia ena me ye say baby a me kɔ no ena ni akwasi awia no ebo ebra but ade o mu ni say ye setra ye ti die pe bia ye nti ni esa ade a ombra honom na ombehwe se na ni je ho ne nso a aha ena ma me de ne call ye ho no aha nti de ma ye call ye sofo me kra ma nko bi me ye nam se me ko kire ne se aha na yeso ye wo ena mo sofo shire sika no so me pacho sika ne de e ho na me ye se ne oba ho de a oba na me de ama no sa na koyeye me yese ombra oba na me de akoma no na se okọ na obeka che sofo ni sa fe na opese o start adwuma foforo na obde betu na anim ama na ode mpai boata na ti a nti ho na me disika no e ma no nti me pacho na e ho fa mu na se sika sai na aka woni wo sofo ntem me pacho sika aka e ye 34 million wo wadwenim me pacho ai me da se sofo eja me pacho ba isho iso ayi wo bible kuro na bibi focus ya kasa prekosina bodu ane cross up de hi pacho me Christian into me bible yo fansani fato bible no so na bodin eye me kwajo kwajo akwagwa ameyao me sada bible iso
Mesada tro konkon so. Sa asɛm a meka no. Sa asɛm a meka no. Nokure tro do. Nokure tro do. Ni tro. Ni atro. Onyame boa me. Awurade boa me. Oda. Waso em say ensam a ya burusu yi wate. Obai. Aden wa yo papa na pese ode boni tua ne ka. Osu kirem. Ama de kan me da obi ase. Mausi min kasa onye me papa. Nyina baabi anyi ni boni aida ba me hunu se wa antemase ana woni ni pa meye me nyi ni pa boni ni kra adidi kan ne se meton ade wo kagitia me wo dabre mienu na wo na wo beto ade wo me ho e wo me na mete ase yo no nti me yiri frim na me yiri me ne nyina ne me kra ni gento tema habo ena amane ne o ha wiase abrabo nti ma me ne me yiri de ba kumase before I no yiri titema na etik akra kwabinya na wo ye adwuma otema ha na me kra ni gento tema habo nti nyame ye me yira na me yo sempakani a me wo machine sam de ka me ye adwuma nyina me sa de kanya me asem na me yiri nyame de nsaka no no be hu nyame nti obeye prophetess no hu ade ene enkranfini ni pa ba ye ho pa but ni me bi sisi ma ahoche ba ye so na intimi ntua ye dan ka tina yo se sa ba kumase na me nyina sa ba kumase ti bi du kumase ase no na ye ya asore wotafo me pa cho ame ya no ka odi hu ye bunu ni papa ye bunu ni fibrekum pa me de me ni mi graduate ya oh fine akwa donko adwuretia pa cho an yo ene me fa kwanya so na pa owiafia baby o sa wansai na heman baby a obi a odi hye mi chia o ena ma ade nyina owura koka asanteman koka income asanteman koka odi hye na me ka sei awie mi chia o kwan sonko so yenti o ti mama mawu minini ho adwembo ne bia sa ji se masesi etimu ba kuma se nkomo ne yedi ye pese wo free baby ebedru baby agshow ne ye ya ye sande suade etimu free enkrabetena kuma se no ena mo start sem wo ye empabo business so na ye ya so we ne sa ton pabo wo kagiti kete Dubai ho okay timpa cho de ne se empabo aton no mu na megire fa ye funu ntina okwo o tafu jin me ba otoso sei me ba otoso num me ne me ro ne ba otoso num so ne num so na na ti wo fo wa nyei just we mama obibi ni bibi na ebia ye wase wo pani pa enkoda dodo megire no ne ma me wo ne baba ba ko pe to o sha sase no so ma nti ai se ono so na ni je ho na oba so de ne to a sometimes ne bibia na obeka de wo pen kwa na be me ne de so na munya ntiase na o se metenase ti no so be wo bebiri o nanke la so na ye be wo ane de o different de ne si ene se me kai se ne da ne ye bena de numre before ansa kosia da no be so ra no pa na wo se insu ogu no timide ne ko ashtown na se ne tamaso pa chon na mama sa so free ase na nye de me ko asoro pillar of Zion so for kosia wa ho no na ye program be every September bia 5 days dry tim ko ye dry ni bi mama me do Thursday no na ye no Friday Monday to Friday no na Saturday no po ya break we do Thursday no na me hu se me one side asate achia ba se manu nyina achia so he manu ye krampo na e ma no ma ai nti mama be nya ma stroke na ye de mama so ade mi kwa na e ba fom enso me di fasting ni wie fasting no 2 me yare me 2 weeks ana me yare otrini ni amane e do so 2 weeks na me fa me yare Uradi Nyankopon what ni amane e do so na me de Kristo wo me fie nkwai therefore edra na dwo a chese utimi dwendwen asa urade be fa ye kwai na de wo fro de wo 30 o de wo 70 o ye nyina ye nko na nsa na to da bi ni pe akoye dry 4 days 5 days wo akofa slow kwa ba to da bi a wo dwen ho ana nso wo de ne ho de wo pe na wo ye nti ne untimi nka ho edino wakata TV so awere ho ahye ne ma otetema eye na dwuma ahokire nti oba ma wusi nso amfrani anto aso na begire TV so edino
Christian country for you so you could have Bible. Kura Bible. Emu ketua New Testament. Emu concordance. Emu King James. Tenasi. Happens or something. I mean, so should be host to. Now we are an abro so. But I was until Yadiane Bo on a day. Mamma Trauma Samson. Cosiadano. Na me name yiri no then call S5 phone say kutwa scan ya ko hwe nsu na egu no se bia wo na aka na ye then call scan on ye then call umtwa scan Ghana utwa scan kan se mi twire ye se doctor bia o ma me yire se wo no ma bia no emwa na ntiri mo odin ko na funu so pa ba ye so ya na dubia bompa ye gidi e wo nyame no ye eso chen bibia gidi eni tin ma ya anya ni CS Omi de me to asoba because ye ba na Santia ye wo nansa ye be wo last born. Tie na me ka se be nkyira wo. Na eni panyina ntie se oba anyima ye be ni CS no e ka awo se nipa beba wiase no e ka process no ko aso a. Enti wo gidie ye tsade yi na wo yere nyim na ye se be ni CS a e ma me ye ohu Yesu. Na eka kwan a ye fa so wo no enya hwe before kwana ye kase wo ba nyi me be ni CS a na fie jadum ye declare fasting wo sofo matwam enka hu fampai wota na chi no koye operation ne mera sarugesi ye ka sarugesi so obi nyama ma obi Yesu Kristo ne ye ni bi first obi nyina nim se Mary wari Joseph wanhia won kronkron na bebutu ni so ma ne we ti e beka fa kasare gesi edikan Yesu Kristo na ye de ye no etika na me mo hawo ma wodiem na me ye yi mi kunkosua na ye de me so me de aka ho ne de amama wusi e de ato ne yam ama me na wakari e ba no pa wo da ma wusi yam de ne so nya ni moja e ye me dia sarugesi ene ni nyina ho but osofu bi so be tra to dem akondem e bi so no bi uska obetini aye bi ni akasa na ni podi aboniyo akowo usu ni ma ese yesum nyame a yama ye ni da ho usu ni ma de cross na wo sum nyame na wa nya current wan sua de anka ho na wo ya tete kwa se bi Kristo ni kurasini a wo pe wo a wo tam nso ye bi to klobi show adai metie wo oba oba ekrapa sofu mommy ho no masua ade bebreu eti na ene de okay ya ka se ye be wo operation dabi na ye dai toaso me ana me so ni sa dana numre Tuesday me kai pa na am light of 24th September 2024 am so ni sa ni me ni sa ni free na eti abro sa ni free o call form me ni ko gina kwa anko mi nka wa no ba bi tumi ka se wa fa wase a ye ka ma wo ka ho oba ne de wa fa na se e de ache nim kra sesem wonnim hwe wono kra ya pai no no ya wa kukuduro obi wa koye wa CS 4 times 3 times ni nyina Awurade gira na chikoma eti ko no no ye be ka se wo yo batan wa ko wo ni kwankwanta e de aba eti mo asofo nyai e na metwam e na me maso ne ba de se kan no kam wonya sem prasi preaching no na wo de bompa eta na chi nko obi pawo obetimi ay IVF ni sofo we ka che ni se enye efiri nyame ena wan nyame na ama ni panso ni mudie so mo fa nya adwuma enne 21st century oso kasa mama ntimi dem me yere kodu tafo gin ho no ono ana si nante wo gate na no ma me de ne ko baby a ye wo no ko ye bibia wie na me to wo twen senke nyame be ya dom na me yere awo nti me to wo no ma na obeka kire me se da kofi na no pa me wo a wetumi aba be fa me na me mo bi ama ne me wo wi ano akbo ama ne na me se mate te me ko nyina me na me yare me ntumi kura nanti me nanti afa sa na me de kofi te me ko ye nyina ma me de me fon ato me nchen se me ti ko se me yere awo frewi Radina kupo ewiasi beni ama me yere awo fremi ko bi ama sorry ko mbapa ni dem ko busan se ma frɛ wa na so de bi on frɛ
ti me fa mu dai me ti mani be tu na me score aba phone no so ana me fa phone no me hwe no me fa phone na pe na me te se kwakwa do bi susu bi anya no man te ho me yam hye me kwakwa obi abesimu da no so ti me yam hye me na me call na number ne phone ne ba na onu na me nim ni pakro nti me fa me frɛ back na mo se tafu din na omo se omu hia me wo sesi ya ye ni ohum wa bedwa o kan ya me akasa me yare dada my dia na me kwanye si na me tie masesa bibiri na me yade ne owu ni nti o kan me yam hye me am ba me trim se eham se me yira wo anko be ka che me se wo yira wo na wo frɛ wo se de bra ba sa ma ne de ebia akwala na ewu nti na omo frɛ me se me nkwa bi ko na madwen de me yire de na ho de na me de ne ko ye tell me ni se bibi sa bitumi ato no tim de me nam form that time so me nya praga me nya ka bia nti me nante kra sa because omo doctor for na ka tell me se me nante na ma nya ka for na me to form a stroke no be kama to ntimi nsori bim ti na me hwe me hu yi se me to form na me de kra sa go do hospital me ko ye na me ko hwe be bia me reda me ko na wona ho tim yam hye me na omo se small girl bi ne me nko doctor ne nchen won office mama me ko ya me tena se ya pe tena se din ya so doctor ne say ya yedi bitumi bia o yire o timi awo kama baby girl ba o wie no mudja tunu sa ma wo na chese o ma nye CS no o wo normal no o mo normal wako scan ya ka kire so doctor bia ka kire wo se o yire be wo normal o ye weak ama sa o man ka se o be na ya mo manyu wo ada na moko ye no mo gidie se mabo mpaye enti obetumi a wuti se gidie no na mo de koye se wo be ka no kora mama ba se ko kan ya enti mo na esa mo ka kire ne se bia ye kotwa scan no anasa scan report no minim the way we ye on na ka so kire wo so se bia sa anasa ye kotwa scan asem sei na mo kura gidie eso babro ani cross ana mo de akọ eti wo agwagwa se malade wono ko te mu kire no se doctor bia se obegwo fa no fa ba na doctor ni ye wiki wa ka kire wo se wontimi nwo sa wontimi enti omo si o ko na doctor na ka che so ye no wa wo baiwa kama na mudja tunu sa wo frim na che so wo tamben o se omo o be 12 o'clock no ngebo be 1 hono mo na wo frim ti mfazi mete sa asem no de unyame onkonkro pe ne bo a me ne mekam de beto me ti me yedi na me so me yire no sen na me so rifra kunyanum me babo nto na me be da fom ho bibi ma na me se ruade kire me de menye ti na me hu ne menya me hu obi a me sa yare ti de me ba me mu ane se oba na onye me di sie nti ne brate ehua me mfa dropping na me nkonko kan kire no o yire nso free he o etafuni okay tina sa ta mabusia ne nti pacho debi brade nyankopon ti me fa dropping na me ko makonta on na me bana uja no kra wonu sisi a me no kase na me ko no me tena taxi do na me kache taxi do na se ni se na atome nti ontu me fo ende o nyame fans ma ne kasa kire me kwan bebre so na me si ya me ko e ko kache makonta ne se na esi ne me bo mama ne mu nyina yo mu nwanwa obi emu no ho ne ade ti we ne nyina e ba hospital ho no I know we be ho nurse ni bi ho ha friend Anita na se that time emuji to mere no ono ankasa ko tafu jin be bia edi muja no mo ka chele se mere e o positive means me e o positive yes say Confanochi Teaching Hospital Administration o mu nyina e hye yen Erade nhira wo no papa papiaro kwan frempon papa Erade nhira eni wo mo ho doctor say wo ho nyina Erade nhira wo no papa e wadwuma so a omo yenso e de eboa yen e cha yechi ye da wo no ase professor and saying me baby nine prof me rafi ni din kakra omo ye no kama e de ema yen Erade nhira wo no ye enti obra mama anti na chese lady ni ka che me say time na ade ni si ye no no mo we doctor ono kan secret na chere me omo we doctor omo hu doctor no mo call ba bia moja wono so no omo se aka we o positive ba ko pe no na no so je bubu Dr. Margareta Odame Entry oyoba obodwuma kama pa Margareta Odame Entry
echia wo no confirm na chese o mu ko pay mo jama na anadwo no no mo se de o ho na e ba ko be buku wo positive bi mu ni ho no nti o ma ntimi afa ama no man fa ma yire me fi mu ya any pay di boni nurse ni no na fra security say emre mo jani tunu no ko da bia e ko ho no a da na mu ye de Sunday na me ko nurse ni ka kire me se me nko ne me yire nko have sex na ebe man na ti we let me bi ntama man nti no pay asempa nurse ni no ya se me teleta agwadi ebe nko have sex ye operation ka wanyina sex be ni so me ni tumi a metuma ka cha doctor so ni operation go just scan na some come asam kire wo so the report so my ebre o mu nti o mu na yese nkom tuki sa de eti na chese moja na o manya bi ama no dia da ho no ya mfa ama no o so obi abu ya asa na mono mo koye no o man ka se bia edu a woni time mbeto moja pacho de bi man ka bibi sanjire nti na de tie ne se di bi sie nye sie wi o ka so ko twe ho man so kura egusi aga na ne brother ba ko UK o ba o ka so on nye chiri di ba me so o ye na no unsa de nya se na so je chiri di ama no echi na me yiri free mu echi no ama ne no ha ne doso tama ye wo ho no na mpaboa na ye ton no bi o ha be bi echi no old manager na wo no abepa me free ne ton ne bag nyina kudu me bi na ne manu mu aye tiama ye ama ibi wo kra me majom na me ko preacher me hire ne kotna store no akoy obidi ni mabasa wo de no ton a na me se kwa ye ntonto ye ne nkwala na ebe ye na hye akoyeka yakoyeka bibi ye chine ne chese oba na wu abema no de se wungui wo na se utua sa aka ni nyina ti sika bia ba nsema e kan ko na oditua mama you say amane wo mu mafa ha oni amane bu papa ti sa akola ni wo busome akola ni wo se ketwa no but September no onye 2 years September 25th onye 2 years it wo ha ho o makonta ho to because oba be adopt na kwa brochira de ne be ma no ya mi si pe mi ma sam ne de mi a mempene wakunta oyiri nua ba miri nua be ma na yere na age no na yere no ma je akola no mo hwe mo wo mo peche ni nyina no mo je no ka me sisters mo je o je no no mo se mfa mo na me de ya na o mabusu na me tie no nti na o mo ne me tie ni yi papa o nya mi hira wo mu kwa ho kire mu nyina ni nua o wa bruchire onya okra nya e bi me miri wu ye krampo no kola ne school fees nyina asemuni asemu na brampa pancha me ne yemre timi aw tira me ntumi nkasa no eticha no na nam so a o store ni mu ye basa mausi fa be si mausi de no so ti mausi ba adwum me koye me yire wi ya me ba na say o so for my be hwe o ha no mo sa me hu na me say ni say na atome nti wono krampo no di hu ya ma o tiatie mu kakra nti na emu a na oba me ho no nti oba obe oye say we nipa na me hu ne so okuta akoma papa ko be hu ne me na me te ho a me ton ne nkwala na gu me so no tumi say moa me na oni mi di nkomo timi oni mi di nkomo se so for ade na oni ema na kase na me cheche mu nyina ache nti one day bi me ho no afre me say o me kama sa me che no so bi hu di obeye nti ade che na ofre me say obi sika bi woni ho nti obo me November me be ko December na me fa nka me wi won ko fa ne ema na me ton a by January no kro ni nyame me ntwa atoro na me ni sika ayede amano na me pene so to kacha me se Thursday na na so fo no ye cancel nti me bra ho me ko na me ni papa o ye nti me ko no ono ankasa ape edikan delay mama na ya be du me so na me ko tena so fo me du ano diska na mama se me fa nko na papa ne mo mpa yi ngusu mama so bo mpa yi ngusu be mama de ye adwuma e betumi agina no so fo mpa yi na anya adwuma amfa ana me de koma so fo na so fo busa me se de na me pesa me na me kache na bo mpa yi ngusu mama na ma diska na mama na me de kofa enema na be kan nti momi me tone ma na nyame ye madum du Christmas me say nya obi ma na sa mama 10,000 ka mama me fa de ma be bra me ton tie ton ya na nka idi bu nya bi de no na me nya sika ma no bat na o se obaji ni January ndi na ma dwe se ne me sa twa me ho akọ akra ko fa ne ma ba ko aba sa na me ba na me be ton a na ka de ama no na mama fufu ya ntata new management ba ka jitia
na ye da bright me ko fa ne madam ko fa ne man ba me ko fa by Friday no mra Saturday no pa ye to ade we Monday no mutu ye nyina yi free obi en free ho sisa wo ne ma no ti na hu ba bia won fa ne ma ne mfa na ye se ku fi ma wo frame me ni pa me ntimi ntwa kontompo na ma wo na se pressure na mo de ma no ntina se on tine me kana to no se me boa kontompo na me twa ntimi ka bibia fo behwe a me kasa nkoma ne di nya na ma no wo fom tina dan na wo kasa me ka che ne se nyon nko na ye papa mo hu ma na ye me ya no ntimi ma no kasa ante ne da ko me wo makoma mu se wa ye papa bebibi ya wo hu akatua nka me be ma no krampo nti ye no na ye se ma wo frame ya na wo trete me obey ma de a me remfi wo me life mu na de ade na afa me hu ne me nya me ho optimi ke kan sa nyina pa to nya me nim no ku me ntwa atro no no so say me the Bible akasa na me no me mbrimu no se me diskane ma no a ka we nyina anka ama nti ohone nya me madom na obi adwuma bi a ode ba friends omo ye ton emo ne washing powder na papa ne de ka ma me se me ya ko chinchina ko tonton we nyina ti ja me jika na ne de na onya aboaso no mu ne de kwa de na mafifi mu ye se de be ya me ne nkwala de tu ye free ya ma nye sai ni sika nto aduane ni na me fight na me nya 2000 ma wu sa boso me sa so me na ma 1000 kan ho ba nanka wo senka me tu sika na ma no ba ni akoma ekutai me so obi o kaje tia ho a na o mpaboa tu ye free mpaboa no ko gifru wi ho no magu ho no mo sa e boto be 20 nti wo so problem na to ma na me sister no so ekuta nkwala be 6 a oni ni kronya problem ono so ne ho chi na wonya ne ma me ko count and dabre na yintu no se ni won je sister ne ma na onton ma no na oje ne ma no to ton ne ma no kudu baby utua 8000 na ne ma nyina 25000 utua 8000 the following week so the sa be tu abiem no me ho Sunday no frame se waton ne ma dia kofi ama akromfo akwako wia ne ma no na me hu se oboa nti me pemene yese sa na wo kan so ntimi mfa police fo nkoche no afede me koni fie kra me odjadwumba me hu ni biem na akoya asem sister no so de ne manema me de ne me je ne manefo de ma me no so obi ne importers no mo ru market ni be ne manema no omo so ye twe no ti na yese wono so fa ko use music bia na oje na ade to de me na yese wo akogina wakogi kagina mu ti omo de me ko anopa me wo ho ahmache na omo di police fo be che me wo me manani manopa na mama na nye easy be che be de me ko kajitia police station hey what ni amane edoso ti kra na mtimi rizi 7000 na me de mano ntina akoka de aka wo se mitua enia me nya wo na wo ton ye wo koboa obi no mama ntina akoyese mawu tam no ono de na koye police case mawu de nye police case ntia sa wo solve we mawu ifro na wanya peace akwakoso wo mawu de nso ama no ba me kan bibia na me nua ba yi ntimase na dwen se mitwa na toro discussing na wo de ama no ama na 3000 na fe ma usidie be biem na wa ma 3000 wo so ka scanning na so na 5000 wo se wakoji loan wo se de nti ti bra de o ye nya wa homete wo ji hu interest wo ji hu interest na ye mare ho enso sa wo ba ye 2000 ka sa da na kranka mi tia mam ana na wo si da bi wo koji loan ade ma no nti no wo ba ji interest mampa so mentisa ba mi so esi ne mo de mame me pacho mentisa obi oni mi bia nim se mentisa da me so me koji loan e de kutwe esi loan no mo twa me the last week o mo frame sa esi loan so mo so twa me so me ni sika no aka kire o se koji loan asama woni bra yi di ma usi ma me so usika usu obi sika da ho me fama una fire adwuma wo de ma no sika ni delay out ma koji loan akoche nti o tia interest enwo adanse die wai osofo okache oso akoji loan akotu esika no mama mi ntwa atoro ayo o se nipa na ode loan ni maano no odiska na maano no on pese obi hu se odiska na ma be me bi se sa o tietie mu kra mpo be ka se wajimi nti ma papa bi di skama we ewo bosia wo mo no nti o heda na papa na ko ka se okoji ni before ansa time no awe no se papa na se betu ontu ata 20000 ne de me yawe se o kan but that time mama me ani se ne wo yawe se wakoje besia etu betu interest 400 ne ka ho no de nyame ne me kru ni de mintumi nje ntuma ma ne nyi sa 400 no de atato no eno ani se ima usi
ma de koye ni oh there be ye Christopher e ya mum ye hu mobo kakra 400 na ma wusu asan de aka ho no e de ntia ma de ntia 400 ni koye ni meselo me mfa papa ye no nko wie ne boneda ma wano so edru ho na papa no esa ye ya on fesika ne mbla once afo no hye ne month or the beba e manu tutwai edru ho a wan fa amba no me so papa no so abekwa kwaye nim buase ama me na msa kwaji loan e wo Roman for ne ho e na msa de kotua ma papa no e na mse papa no enko wie papa no so bone enko say na djuma na msa kwaji different loan inti ano no make sika ba ko pen waji loan so say nienu ma wusi ma sika 5,000 na ya tua mu 3,000 ama wo waji hu loan mienu tini nyina hu interest bra yi ne betua ma wusi sabra wusi na wo asem unimu no kra owo iba ye na utimi twa bode eye still koma no etu so mu bi kakra na ye den asika ba ko no loan no ya je hu loan prenua ne ngina aba me krafo yi entua hu interest mo ma Kristo sum ye ye oso eji say ye be ne dey adama me de nka me de betu manum na masre na ma me se o ma me mere kakra na metua menye madwen se me fani sika dia mo no akọ ha na man because we are so be your papa no how pa yempo ya ya dwen si e betua na mfafo aho no de fafo aho no e na ano eye yeden se osofo ankwala no pani no gina sei pacho pani ne de owie na ma ho chenti ade pam na osua oba no pacho ai na se eno nkyere se obi sua de pam eno nkyere se aho kyere eno so yensa no djuma oya ade anka yesen kai federal education ti second one no de e madama ma konta ne boa me nto wo St Mary's Senior High wo konango na krana ma yesen pacho ma no ye ba ko fo ne de ewo no be ma ba ko pe ne kan be ma de a kyere de enso yo ba pacho ai oyo bam de ne to me no kra wo free mu no ti say no enkra no omunyina wo school ma na sign na wo wo fie mene we ne wo fie me nsa ne wo fie ana ba ko wo school mu na ba ko so wo makonta no ba baby ne wo makonta weekend bia ya wo ma ne ba me ho no na obedi weekend no na Sunday no ma sa de ne ko papa ya o kasa busuanfo mumi entie mi ye ne yira busuanfo onyi o muboni ayeda oso mo ne natena yie na kunto wo UK na mi poran ka me sese bra ane ka be fa ne kwai sanka ja wo koya dwuma na wa be hwe ne ma wo fa asefo se kwanya bi wo ho saa ka jiga ane oba so aye dwuma tua wo kama wo why na se bra osofo ye de na ahwe nkra no se akontamfa bi ma ya mo ye de umi babwana me wo ko ugo no na bi wa ko sia akra bi ndimi kwa sorry na sema ba wa sole fo bo mama ne omo ya we se o yere film mama ha radio sun today my fa no nto nchi ayo ayo ko sia da ne bi ho no ma me adwuma na me ye no scanner de mama ne isra so me ne nkwara nti ko sia da mata ko tone ma ka ho na se bi o so a o ma na me no me adwuma otama no yo am hia bibia mtimi fro bi na me na ka no ye radinya ento osofo nkai se dia na ka opese wo ye radi ye me hometi ka opese wo ye die o mi nim bebia mo bi free aba mo bi bebe bia na me kwanso bia no mama meji atum se dia na opese wo je se na ise o ka so ko ton pa boy kura se e ho ne yatu wi we ton ne he eno so ne asem no ka be ton ne we because bia no bi pese wo boa wo a me o baby fufro ho no ma se kura menya akola bia ya oba betena tan kra ma me batene ma no se me ton na me se emu asa we ni ntimi ko ton a na me ntimi ko to be me go na mu de didi me live be ni water bill na me de ko 20 he de ma me pa mama e de ba me se Kristo ti asenti bia be boko right say ejo ba ma usi say sana hoji 34 sike wo me 3,400 e ba cha mon twaye ye ba mon fra kati mama me oso mo de mon twaye ye ba na 34
nyaminti ebe urezi ne de na ade inshallah god bless you order ebe court 33,000 na ma no ewiase aye wo di for brem malady abra pa mo metete hu kakra na yem asem no die ma no nye de nyina ye sika hia sika ho chile so obi ka so beto hia ma wa bodi chiro ku kete chobe mo no kete chobe mo nyina baby ko o ti so bi ka se hia wa bodi due ku na na tutu pay ne ku no malady awon chire ya awon chire da ma ye nia sofo ese ohun ba bakwa no wo dwane onwane yo oda so ye o ne so timi nko se first no because so ba man wo su na ye se twede mpunyankopon basa yadom se na dawro ma de wo ye no ye fe ani wona ka ni nkwa na se drum na bia ye wura wa dawro no opeda won se kakra ani e man tekura na ye ni hia ye ni bie kakra kakra de ya kan tumu a ye benye bi da hwe nkode akutire ya lady ye nua be ne kwasem nie efiri bra obeka na asem kire wo ene nna asem o kan dia na nka won so wo tema enye easy so beka na asem ato by force na wakoda bi no se obisika me de brew o mo se wo ye mistake o ba bi de na nso for de me kan say na utimi kura twabo de e de wa usika ya bomu e de mano enti sanfofo ho na wo de fofa ma de bi so na so nyo fani say wo de no de wo so wo de abafo because ni pa wonim ne hawo enti sika ba ko simi koji lo wa ha interest say na sika ba ne kura wo nyai interest no be bi so na se otimi na ontimi kana so na nso nyo yo to aso e bi na sa bia na otimi bia na nye na mo ontimi nkarintia because awo cheso wo ana ai bank yankasa na se efie busia no malady kane ka be ya kakoto nsuo e wo traffic mi efie busia wo gi 10 million wo hwe obese mu 10 million no me twum sa kopim se ya wo be kusa no ho eno ni ade ya na ehu no anem kwaje busa de ba betwa wo yi se de edumfo de kanye tafo yi mam kwaje wo me sobo wo yi kwaje wo me sobo wo yi ena am na kodu sa na me se ja meti ase sofo ka wakoma to yem ewiase shebre sisafo no ne ewurade kwasem onyankopon atodane de obi ba radio so a na obi tietche no wokasa onim mo betimi afa echi de bebo ni pakro onyankopon wa otie nipa ne betimi ko bi kura kuma mene time toka anaso oto bibi dia mase sofo se ofanya adwuma etie be sere etie fo nyina semumlem ya twefo nyina semumlem momo bo sofo yi na onu sunti fa kakanya adwuma na onyamia ye na doye no ebedum lebie no odi ya doye no ehun resource so be dey ebe mai timi sere ye na ye mo sofo yi na sofo no nso ne mem na onso ntimi hwe ne ma na onyakopo be hire pa malidi medas yenso yedas na abrampa malidi medas min shao papa na ye nchia ye tiefo ne yahwefo nyina malidi metia din sofo amani so kratata ahokyere ya o na malidi se onko ahokyere mu a ofo wasem simple na no e frɛ sofo ene na oba ha no malidi difference wom ye wo se ye tiase se obi kɔ ahokyere mu a malidi na brabo se sefri ni nipadua ebe tantantan se de papa yi di ni nkomo se nyese na metie o owu ni ahokyere ba ye nti hwede mewiewie ena malidi wo ye no ho hwe a enye yie o toni ade de enso so sika na enso one nkwada no ama sesei be ma TV so sunisuo tini subrane wo ye no ho hwe enye yie abrabɔ no sesei wo ne sesei nyame amemu a enya de okɔ nanim obekɔ sofo nyame beka ho enkwala no kra na wa adwempade wo ema wo mu no malidi nyame befa wo so amani pa bia beboa no ebi se ken wako wuru nkura ya kogu eye obey busua so ana won fo mo na wonam ne baabi bɔ ne bra se de opese wo bɔ nde a ene nka sofo bene na mu se ya na wesu de adwempa pa malidi wo wode mankwala no ne ani die ni buo de ma ne yire busua no ne yire ni wa wawu ne yire so ogu no so on se masan wo kura de na to no malidi ne se sofo ni papa na malidi ni entu gidi fo nsofo ye betu omofo ehia pa malidi eni asofo preaching operation metwam na hwa metwam no malidi agidi fo nyina nte niema bi asese nyamesom no malidi
edu baabi a wo se wo adwene eni nyansa no watima so nyame ye enye se ofiti anu abiala fa bai wa che omotoam a wo se adwene ni nyansa ekanyam so no malady wo ko hospital ma doctor aka kire say anade wo twa scan se na asem ne te se wo so ohwe mu wan na nya obi a na nim ade a wo se otimi kai bibia ate ase o obi timi kan so won te ase ebi ana de yede ma wo ko en kra no ohwe mu wan ba won te ase edu wo ka kire ne se no mabo ya mane nti doctor adaro ma munye ni se mfa ma ye edu ba bi so no mu hwe sika se ye ko en operation menya hu sika ni eni ebe ha ma na wo ana se kakra akwa wie ba bi a akwa wie ti agidi fo ye nka se nyame ni onyame wo ho se ye ka se be ye obi operation ye sere mo empai na bota na chi se urade mfa ne konfa ne mra enye se ode ne ko na afi yase ebe ye osisika ni ho ana urade ya dum ye wetima wofa no afa urade timi ye nka se urade ntimi nye but ni nyina mu no se doctor so be no pressure bompa e techiri ana afi ma lady hospitals ahodo ni binom some mistakes we say na wo hododo obi abebuku moja na to woni ho eti de wo wuo na moja no ho na ye de ato wa atwe na ma we yewu no se bi nyansa be no wo wem ye buku moja na to enipa ni medrui ye nyan hwe ne tam nso de wo ba wo wu no ye hie moja de ama no ye se ye buku nti no ye ni bi ya hwa menawu we sangwa si adwene we ade te woni atwi o mu kaboso me ni edi twi o mu kaboso me na kaya de ezi ebehunu sa nipa kro di sansamfo ya na kaya mana hunu ba bi o so ogina ni ya mana hunu ba bi o so ogina adwuma we ye nyame adwuma se wutimi di de ani ho abehye ho wo ye operation yi de afi bibia firi mo no etre se wo ye nyame adwuma betedu ba bi e bi tu di abro na mala di memra so fo no bi so metwam ni ma break reza ye yie ye nka se ni ho nyame di adom ne dum wa kire na kwan enye bibia ni yetwam ni ya breki ni ye breki ni ye twa ni edi enko ye breki twa ko wia obi ade na abrampa ni aboni dua na fu ahye dua na kye no baabi a kyekira boa no ho ne gya no baabi a yaboni dua no onko sane dua no no me bompa na awurade hu ni mo bo fa nche no na fruit dey no just so dey so fit me twam ma breki boss wo yes sister na wa he ko to bi obedu fia na no wa wuda ho o free aso dem fia na ensuo na fadua ejan ene ejan wona ne ma ya dia go paso obedu fie no wa wuda ho comment dua na kye no e kire se wadi se fon wadi fo eti na dua na kye no eti baabi e bo ni dua no onko sane na omra fie na yensre ade ma no na so be ye matwam malady dia bosom ni dua be bo na kuno nansen menhia na edua nya brantie bi na obana wasan hye ko tutuntum ana na fu ahye na ni trinya via do kire wo dua nya wasan he wo ko efuru kotu na ade ne nam no na nyame na je no eti malady sam matwam ne ma break ma yesi no yesre ba bi ade ne dan ye mfanto ne mfanso ndwe ma enipa ebi se ne no malady ma breki ene dua na medi we medi sika asim ana me agya ya wom owuo bia ntime ma ne peso wie obi ade enso se ma breki ti asofo ye sremo so obi ba ho cancer no be ka tro se ye kwakwa im operation ma ne kwan malady I am dead say ye ba woman of faith na malady frɛ wo mu a kwakwa ye surgery ni ade so mu fo mu krata na ne mompa ye enta wo machi se awurade do mbekɔ edi wo mbesamba ne gina hobi enye ba kunya mienu uta ye sampa igbo wei eye anya watwam na malady do ma bai ana wa de onko dim di kadiem abrampa yen kai ni say onyame betimi aye yahu bebre obi a yaskade no for surgery obedu ona de krono na ni ho onyame timi ye but wo de tie the doctor can only do theater ho na de kroni ho a hallelujah amu bi efie be ni CS ye do theater pe na yes ye wenye yi akwada na pa wona esen na akwada na ba ya nya ni ewo ho na wanyi ma ho se menko enu ti obi ho a ni time aso e se okoni ni CS otifie yeah o chen say ati yam paibo because okwa ye be no operation it wo trafia yam paibo kopem tama awo be ka no akoda ne to mra so pe kwan ai dai ode ba na fi ode awon pepre no hye yam no wakunu kwa okun akura ma so wawu na malady me di wie no me nua bayi
sebi adwempa ukura ya wode ebo asofo no ba bi abeduru akiri wa ma papa ya suwa manne hwenro nyine ba maladi aho kire no din we ya 1000 and we ya 400 say no 1004 na be da akiri eya ma wusi ji every of penny ho busiambo na malady divo kan sembi se wonko bo fie busiambi da malady o fansa agro malady so de o mo bi da efie de no malady enfifire be fiu na obeda pra be da ubeda be da ozo mu obangi bia yesi awmachi anaju 2 kura na o matuka uwe fom kura no maba ho omo tubu ogu chance eju o ba be ha de kro upia ni ekura sisim malady me se sa efie bosia no ene ka de koda bank na no se me na me dem ka de be amonye me jeze upia no ma yo sei ontua de ka ontua ni edi watama chire ebi ni sofo ene awura yi de akowie no abebe ye se jagu ni chem ye wo ye no hwehwa malady enye yie ana sofo so tini suo fie ye ze ono so pepe na ni mo twa ni we ba bi enye yie etieze yakoya wo ye suro wo ya ene no mu de abete na malady nyame nhira de nyame nam so ye na no den etire nyame gusu bresu no nyame bresu nyame gusu nhira no bekoso nhira bi se asem ni peja ana asida bi mehwa mefie jadum na dia asumdua ba ti malady nyame nhira se asemi be na do sa to so se obehwa ma asumdua ba ebi se na sofo besere na ma wusi so asere na dia asumdua ba na onua nya onua na o matimi anante wa brabom malady nyame nhira na wanya okese na kuma pa wanya no yanko katima hom na 10 minutes na fe ye mefre hom na the conclusion yampa be sentua ma wusi ni sikama no na oni osofo nso ye nkwan bado film ne ye jai mumudie they say don kwaso de bia omi asori asem de mpese me de tunche kakra wa omomwa pacho waja nyamesom da bi mintumi nja nyamesom da ba se ye ko wura so dem no na ise watwe break kakra no kra me ko bat me mpese me kan ho asem pacho wa so da be se ya me ko fellowship bi wo a friend Ashtown post office ne side won me ya me ko fellowship wo e dey fellowship wa cross of salvation hey osofu asa wo pe cross nsem ena yesu besi eso yo abusuanfo osofu mawusi se ne kura sika sai na woji wo papa yi ho pacho 34 million pacho no but you need be serious business me head padre D4 3,000 boso 400 na ye vesika no Mrs. Opoku ewo Nottingham ewo UK na fe oye ne Nottingham no na se kire se na fe bread bi so e de 1,600 buy eti fama usisika malady wadawro ma usisika ni e bacho usisika wa 34 million enti ye mame e ba yi osofo me pesa o kasa se bi obi wo moa bi na obetimi di aboa ne kwan bi aso a ubehwe ubenya bi di ahwenkura na akwanya wo na de mpesa osofo nso o ka ma oni ti ase ne se onyame de ye nyina ya som no mi amitiwe mi ye D4 ba enso mi ye dwuma se ponko mi fa ma dwuma ni agro mi ugya me a 1 am kra ka se me mebo program ya me so de aba se wo ye dwuma ma wani nkwa dwuma no ho
na obey nyame adwuma na bibia wo ne mere na unya adwuma ene na ye kɔ park so ene o kyena ye de mfidie gyina kwa ho na wo begya adwuma ba koda so ene nkora wo ne krofo ye adwuma ye wia wo mo eti so obey serious so for ye serious na wo bibua wa hunu se wo de be ye adwuma na wo de obesom nyame na eno so na kwan ho na mo de asanua na meso a esom no ye ka ho a ye adwuma e ka ho so orange na be full time ministry dia ene ekoto aso na wa fa utipempem akopem tama sa sente sanso na obeye adwuma na obeye nyame adwuma ne dia eso hunu se adwuma bi a obeye no obema wani akoho ena ma wusitie papa ewu ye ne papa enye de opene se nke be wiese na wa hwe enkuro ya wo boya ewiase obi nim de beto obi kyena sofu onye ni paboni ni na ho kyerɛ gasikuku aho kyerɛ mu gasikuku ɛna no ɔde keka nsɛm ejime srew ɛma we ma mo ntam nsɛe wate sɛ bia akayo ɔso mesrew nua ba ɛne ne ntam nsɛe na bia na de ma wusi be ye wɔde wo bai sɛ nyame fa ne so ɛyɛ blessing in disguise bi ama obia humɔbɔ aboa wo onyame anakwan ɛya kyewachew wose wono o mensu ensuo ba anwa pradada so wo bosra so kwan eto na bi e kwan ofa so ye ne niema no obi entiase enti no enunu no so wo de wa ba TV so na me de mu se wo yachi bibi papa bi ebetimi apie na wo so hwe wabrabo yi nyame ne de ye gina ye som no but wonya adwuma mo ani so nkɔ wadwuma ho na asennua na mesoa no ayeye me ma wakwanya obi hwa wo na bia owo moa bia wada wo no ma de opese wo ka mama me da so mo makwanya didi ka me da pa mama ama me hokura adwiri me na me hira wo pa eni adofo mo diskane baaye no ene obi biara mo di bi baaye ohu me mobo na odiskane bi baaye nso nyankopon a obo so ni asase yi na de ho ato no so no onhira mo na yempa ebo no se program amoye ebe kese kura chen se de ti kura na me mom de me wa hanom de nya me befa obia so e de abeboa me bia no one nkura no de nya me befa obia fa de abeboa me bia no me ka se nya me hia no wonya nya na dwen kura mpo nya me hia ni pakro na so obi beboa me a me bi makoma mu se meje mo na me se nya me befa e na wo pesa wo ye osofo sei no o me se no de adwuma metumi ya ka ho aye empaboa na se de be ya menya kakra wa na nka etumi aboa me because adwuma na me ye no sika na ye de ma me no me ma no sika me de mo edi ni mo bibia ni me wi na enso me be bia e mo na mo ko supply no mutu ya o kase o me so sa high radio so e no wi akotia ha na ko fast asema ba enso ne nkra no enso be bia mama enso be bia enso wanye no so bia wanya kakra so enfi wono mo so na so baso a etime boa me kakra ko du be 15 be fi wo ko na afa ko heading ti nya me madum na menya nyampa boa ne biem na sam de ka ho de a na me gidi se bitumi aboa mama me ho ahen ha mama ne ma so ayi ya me kakra no sofo mawuri mama nka na ma wo umpe no me tiwe ma wo so young girl wo mfie sai me 1977 eh me so 77 busu bi be me 16th August na me me June ti me che no kakra e na wo so wo sai ba kokko 35 mo wano so e baje mo 35 years na 35 ni we young girl be we on se me o ma o ko fa no sisi a hwa no no to asa ko wa kan na so no so wo ma na me ma no da makoma so pa de me yi me mpese me ware bi mpese me hwe me ma no na me do me yire pa so ubu o yire no aw ye ubu ni yire ni to mpese oba ko fo ba bia na etu pese ka wo nya adwuma na wo hwe wo ma no na wo tena wo ba bi nko fo ba bi a wo ba be ha nkora no ma no dachi na me de bulatinya kupo
mana na me de omo hia me to me video mo ma hwe omo kama no na me bo pae ti pani no mfie sai patron no 20 years to no ye aduane e bibia patron abusuafo ni ahefo ni atiefo ye pese ye establish osofo bio na woton ne mpaboa no mada wo no ma obia o mmoa bia obetimi di aboa ye no ye ni beje na ya boa no ma usi unso ma ne yese ma obaako wa obaako ani se do osofo kan no kura obawu bi ono so mpese to hwe na ma usi body twane ne ma no na e wo nyina so dem so hu so osofo adwen hwe wo ene wo se imagine sika bacha de asem ni nyina na bacha de ani atia faso ne ko so no aka osofo no ogu ni yire ojo mpese obe o wale ne ma usi agenda no amfa because atibia ni obi ya tibia ma wa male ni trouble dey so atunso anti to say agenda na atia tom amfa zene be jimisika enti afoni atiefo e pamochew obi a wo hwe yen akire na obeba abehwe yen ye so ye see yi repeat no time be 9 anumre 9 ye repeat no ewa Ahenfie TV ntimu amose mu ntimi hwe ni daytime no anumre 9 ye bo repeat eti ya na wahwe e pa chew anumre 9 ye bo central market e compreni se o mu ntimi hwe bi o mu se ye nyina nwumle no ye yi 9 se 9 dia na central market fo am utie ye anumre 9 ye yi repeat ewo Ahenfie TV no so eno anso yesum Kristo a ye yadwuma eka ho emeye Kristo som dwuma kra no bidi ama wa o nhwe so nya dwuma no na asendua na mesoa ena me ko park o kina me ko waiting oye bra abrabo no osofo no a o ye saa no ono no o si abrosai wonya private jet ya wo bedam but wo kire wo so a boafo ni ho etimu ani nko wadwuma ho na sum nyame na hunu nyame ma ho wa woni nyame ne dada eduru de adin akonanim eduru kwasi ada ko wasore ye papa di nokore na asendua na meswa chinchire twan no a ebi mu de aya adwuma kora empesi ebi ebi no ha twen ye nyadwuma na de agya bon kola so ena me wa mountains o tena me wa mountains ena me wa mountains no wo ye bema bo wo ho so na obi nso mwa eno ne be ya dwuma so bi be boa wa omwa mausi erade nhira next time you should box so no be to anamon na na ho kire no na sika da ho na nya wo dia ye mfa nkobo besia wo dia kakra na ye wo dia no so bitumi afamanu bi e dia mana twaduane adia eye ti said ye na wo ya bomu wo twa bode eno no wa ho odin betimi wo di ye ne papa eye ba se to extend say me kokokuro bi sika e di amano no on se osofu na nya ne bone o ba bi abrabo ne ma ne ko wiewie hwe yie na papa ye bi ana na obone so number me 0249 156 059 0249 156 059 yesi edini yesa Ahenfie media osade ba semu wo de faswa enti me pa chawo sika ne ebi kai ye de ma osofo na ekire de bebe bia no ya frɛ no amana ba beje 2 3 4 5 6 7 8 9 10 odi for soli obi free central market o se mama de be o so obi so ya dawo ska ya da na se ano ya da ababa 3 4 5 5,700 ena aka yede ma but achire no
bibi bebe biano na phone wa hafe no mo start ascend send ye be fro no abetena he ya na wa huse sika no ye de amount na sumdwa ba why do we 5007 na rampajema no na yenya obokai enti asema etwa to a wo ka adofo ye wado yi na ye jam kwan o amedase adofo no ne anuanom me da obia se obi ofina koma mu bia yi bidi aboa me bia de me kan se Awurade Nyankopɔn hyira obia sade fi ne nyame ado na me ne me ma ne nya aduane dia na ye nyame hyira nko ana kodwa akwaboa me ya me de mamo Awurade hyira obia mama won so me dase pa nipa ntimi mpa na koma mu ka be hu se de wa ma me ni aso pa na de mpesa me kan so ne se me ne ma osi boni bia ma yentem de me ni se Onyankopɔn okwan ofa so we na ade bia papa no ye me na anko wi se de ne nyina ye pe no ti won koso ana won fa nteme wona komom na se de no na metine yenye ne saa nkusie wiye mausi chia unu abe mansemo na sumdwi mra mausi ade la so ho afem shintri mesrew mausi traso ate wanye bone na papa na to de bia na akɔwie basa enti traso na mo hwe yen a je doctor kase bibia musofo se yetwam no onyame timi ye eye no kore ne ginyame di otimi ye ba odi etie ena obi petrol e wo YouTube also e theater nurse e ma ne be wo theater de bia yesi be no pressure ye diru theater room no wawo onyame betimi aye enti wanya wo oba Goliath oba King Kong entina fie se doctor kanso me nkɔ me sofo se watwam ena mfa nkosia maame wo be wu nkwase wuo out time nsoyi yasi be di meja mo kwan case number 2 Naomi Boating complainant oba ni quantum kro solo of day in court and yet to say acha don mommy you buy show is why our Bible Quran e be focus ya kasa prekoshira bodi ani cross opedi acha Bible nse di fatos we na ba odin eyeme Boating Naomi sada Bible so inside the Bible so say some American say some American trodo minitro unyame boa ewiai mbam cho ewiai de boko boni bia nim na nse aja ahocha kakra benti wo ma na krono nketenkete bisika bia na mafa na me emu wona na me wo container me ye container na wo ye kromfo mom pa chai benya da bia na wo sese dua patron oba kromfo ba do be wi supporter eye de na kofa krono no ba na wo mi ba cho me ye container ahokyere me ofakura no me ofa ye carpenter me sele ne kura so omo so ma me wa mo me ana kakra we container da be o mpacho ache akra wo ma mpacho da bi me wo ye na nkwanwa no aduane na ntuntumi nyina traffic mu ntonsia adane kromfo wo kromfo e bi ye habit mo me bacho da bi ahokyere nti e dia ahokyere ba akofo a nkwa woni ba mo me bacho enye da bia o dia kasa ade kura kofa krono no ba e be yi ayentu mpacho container no memu edidi mu ho na ka be bomu e wo fa he pacho so ame na aton de pacho na me etire na me tonton bet ni wasu adwuma po pacho hairdresser pacho na won kwala nya ba emre bi ba ko any media enti pacho emu ho na no me be tonton bags aha na me tonton bags na ja pacho na me ko yi na edidi mu ho na me koye adwuma bi na me da ho hotel ti me so me kwa na aja emre ne ye tena asetena mu nti emre bi mu me te me ko ha dan ti me kwa na aja me bo me bra be yes ni o ma me we o mpacho do tete ye de o ho me ma me akasa de o akam ma me wi na o sei o ni esha na o sha sei bebe 8 years mo yam kra sei uni anu mo yesei okay yes I dey 3 na de otete ye no so mo ye 3 aha nti mo side na epani me ba chai nti mo ma me wi na o ma me nua bi tem ana ba chai na papa we on de no we krum
Mukrom ne. Pacha akumadan. Akumadan he ya. Pacha. Okay. O ma me fra akumadan. Pacha mu nyina ni papa nyina. Akumadan. Okay. Papa na so afim ti. Enya me sisa pia ama pia. Ukrom ni abo se woni mu no akumadan. Man of faith me sisa pia. Monka mo amu hwem mo friend say lady bia betra so fra akumadan. O ma me ne friend say wa akumadan. Pacha ekuya boatima. Ekuya boatima. Akumadan mo te bro no be so. Ya won kremu mu ho. Enkremu. Kase. Antimpacho mekoye adwuma bi na meda ho na me mafi hotel adwuma bachan ti edidi mu ho na me fi ewura frɛ me sɛ yabebu me dan abewia me nti me behwe ye na eja omi edidi mu na ho kyerɛ ne ayi nti me kɔtena me nua yabebu container ne bebia na mete no me pono ne abebu ani abewia me ti mu ho na me kɔtena me nua me na me ese na me wo me nua bi nkyɛn nti no wone nkyɛn no ese no ono kwa so ne rent aso 3 months ni nti ajanka mepe sika kakra da ye adwuma babei sa time na omuwi awo no me ba cho da bi na sam no were na wodi firi abegura si baabi a ase wo hu de o keka no ye build asem firi baabi wo so wo maami hui ena wo maami ni o se white mu wo na wo ye pani wo sua adwuma tire ye epon wo ho na wo ye adwuma meboa ena die ne siye ti me ye adwuma ne wo mu na container me didi mu na aja nkwa na mete bet 8 years mete me bo me bla ti na bia na mete no metui ena me kotena me ha baby foforo nti na nsem wo kra no me ko akra be last year mo ho no me ko ye edi adwuma momo mobile money eni pa kro na sa ye store nti no ewu ma me papa ba ko me ma me papa ba ko me sele ne sa me sele na ka me ya mo akakra me de be adwuma me na se me ho kyere me no no ye se o se ade asent nyame adoma akina o be se ndi ama me eni me sa blame nim se we okay why we okay there be asam no kan hu ba bi opeso di cha se asam wo ho bat opeso twawira gusu na emwa maame obi ani wa sika gu ha ya chiche wo ti asam na ye kan no ena nyesa mo betena ha na obi discover omo mo bu anipa no de ka obi akoma no beye wo adekora ha wo no kan ye hu wo pese wo jompo nsam danka obi ani wa wo betwa obi danka ti asam na ye kan ye pa edie na kofa kro no ne ba wodi fria ena me koye momo ena efe ye tumi ena me container ena baabi amete asemwa emwa eti na wo baaye aso obi mfasika ma ye nya ready ye baaye kora ye ni na awotwe me sa program bi sai bi je mi dwa eya mako because omo a de bia mo de mo bejiska no omo so omo breu omo bre obi asikanso eni obi abotom wo to no nya yaafo wonya kwata wonya bafan wo dendende wetwa na obi akoye toba no wonya sika de ahadan wo ba be TV so ena medaka wa na be chiama me ba chawa daroma kora no ne se ewo ho hawa ya frodi ifo pa no abetu aba ho ne mama ena medaka obi na obi cha daka wo dendende fa unsa akoye adwuma mo me pa chawa adwuma no ntina last me ba ya na me se ja ka me be hwe hasen ka aba afofo na adwuma wo ha wa daroma krono no ye ntu ya mefo adwuma mu na me wiawia nkrofo mu ba fo ne ye bag wa wanum etiaje ya krono ni wadwuma na womi won pese be krono ni wadwuma ana wo pe ahokyere ni nti se ka menya diska be ya adwuma de ani ahokyere eni awonya nkrofo wani da so mi ehunu se me ti na womi obi ahokyere no but obi enkobo krono enye obi ana no ho kyere na okase me ho kyere mtimi kobo kro no eti wodie no adase bibi na ehaw anase ye wusuban na ye nkwaye de obefa so na okasa ho kyere nti na ma me bokro no timi nyasika meja ya obi na obekukuru ni sika ma se jana jiska na ja kro no bo ai mo me ba sho da binya ho kyere me de wadaroma ti na dana ka no bra sister me hu de wodi kosie kyere asem mu kyere ye e na wo container se na ye de na mo me ye bere Pacho container ne ka be bomu ti ka be bomu ne si anadwuma ehu kyerɛ asem esi anadwuma ehu ni pakoro anti me di mu na adwuma kakra na metonton bags ko yi bags metonton mu na bra bobo no scam sem ne nema ho ye den kakra
na me ko yes adwuma na hotel ho no hotel ho na mo ye de ba cho na me security and e na ujai emu ho na me fie ho no ye frɛ me sɛ akron ye bebu ani anti be hwehwɛ ujai adwuma asa me be di ho akyɛ no me kɔ ye no ayɛ omo se omafa obi sɛ me bɛhwehwɛ ye ho do ne ɛsɛ ne ade ɛwɔ junction tina say me sister bi aba ho na me te ho na me ne ye free madamfo ni na di agro ache tina say me ho kora na me ko ne ho oye news na me say me ho akere me kakra enti no so wona me ho nye de na me free ho no tina ni sika kora bi da ho na 100 cedis na me fa enti ba me ba fie no me be frɛ no say master 100 cedis bi ma fa ti we de wadaro me nya sika me de bebre no ne number kora wa hanti be ye yi kora mbetimi ade ebisa no be eyini me nya fa nkoma no ti eja sika na kame kakra na kame pede aye adwuma ewa ha madaro sika ni wa wai pacho sika na ode pedwuma aye adwuma de a obi ani sika ode be ma oba hema fa wonsa ekoye adwuma ice water se ene stores wo ma bia ube wa de ade a wo yaye apampan ukoyi bi ton a mo apampan ukoyi bi ton a enyunu jua me minister me de mo akoton bag ababa wa wugina ho a wonyale wuntwa bibia nyaw sa media me ho kire me eti me ho kire me na mai bokoro no eti ma miska nkoye adwuma na me nya akro no me ni kobo de be hele a ye de mama mo tiri mu na ye mo de no mo fi TV station radio station mo betena ha ni adwiri sika na ye de mama kobo de hele miska ni bi da akra me kanche opre me fa mama fa wonsa ekoye adwuma na se korono no e na apese e boa wo a ye fi odi for pa no mehwe say ye spiritual omwa wo si da bi wo de ne de ya ho kire na ma wo bokoro no eti ye ma uska wo bejai mini bi why ini ska me de ma eti ko enkati bori aba ko tobi noa na so a otuoi wo so ade a eje mo anya be do madaro mai madaro masasa me beti ska mo akoton bag mami number sika number edini ni kwajo awudi 100 cedis mo me munye duro na asem no so 100 Japan 100 nyamishra wanita usan kwaf abna woman of faith 200 maybe sodro 20 cedi grace amwako 50 ayama 30 botima awuni 51 comfort ejewa say 100 patient Jai 50 Ban Charles 20 7 yeboa 100 Gladys Abeka 20 Isaac J 100 Mercy Jenfi 100 and a Rich Love Amsco and also 31 cedis aya wo de aba mommy anya birthdays no ne me sister bana wayera no free o mama why ipa mo che obi brebe birthday na ne so ma anya ne ntem we be senra ma to akon na me komanim so di ansem hu so ko na munum de sasamo ya me de me ba adwuma me na paper no kra we he o mu tworo aha we Pauli atwama me evangelist Dr. Abu Ofe we Presby Catkis ewa kuapem ekropon Patmos Island woman of faith for hona ya ekwe retreat no ye papa ene dano Grace congregation ekropon papa na ye Catkis ho ene papa Abu Ofe di na woda eba mpa ye ya pa ye se onyame nyini fra dumu o ma ne nyini nchen kopem se obeto me bedin asano frati asefo asase amen pacho mo mayenkoe me sister bana wayira no Pauli yenya hu akola ne nti wada wodoma mo mayenhwehwe ne ma ha Festus anasa na kwame wayira achimoda me sister na usua ye kasa na usua na se mama eye oheyere ekuamoa ono a ne maame mama ena ne bani ena akodai ayira oso okosra ne maame okaso aba yehu no enkran ti esra mo amani atwa ne so ne wo fefefe number ye gu asie mo betimi afre production line no na baby a wo bia no empanifo ebete ana se ahomayi a
me de eba betumi nso o frɛ nso a ɛno nso ibe hu no number no ɛyɛ 0599712438 ɛno nso wani twa na kwa me so a momodena ama sister mama okutehwire koda watete ne nkola bremu a wawie school na ekoye se ya one anase so ekrobiani age so no so de ne ho akobɔ nkrofo a onyai oso okochia ne na me yokaso awu eti yesre na kwa me ba bia wo bia jai sa na me yente wonka ewrade nhyira obi bia oboa ya me ehunu ye bai ebi ni obi ebi eno ano no ebi ba yo madam ke kan wasem yi why ante na wo mi ka wasem yi na yentiu male diem se obey o hwɛ the we are and some say ka the spiritual realms under the system to land anu ani say huhum krono ho ana honamani no ase wontimi nka ne yie ade ahokyere de aba ema no bokro no kakrakra etu wo hia mo akora na se wo to eyeledi enim say woman the prophetess no cover the spiritual demons of working to you no you breaking it down and mo betimi aba ba se wo ja no to wo say ye mo a wo sade a emo na ekofa free hene na ima ye kofa mo na free hene because babia ahoche do ko ye no ye didi wo nsem ma mi ya baba wa mi nimpna mi nipa ye didi mi nsem wa ma ye container na wo mi na wo mi ti asam na ye no wo ka no a wo ti ho e wo su we nye su asem wo ti wa bai wa say o nyale wo babi e nyale wo dendende wo ba wo ti ye security adwuma ti meje ye adwuma nyina na mo pese obi ma mi sika na me fa nko ye adwuma na mo san ha da ma me what asem we bi da wo bra wo nyale se me ho kire me bokro no ti bi nye sika me jai why na ka kire na se ni da ho kro no na wo bobo no eti bia ma lady krono no ha me eti nka wo betimi aboa me na no afiri ho na fa no achi nka ma padwuma bi edi amame aya eno tosomu na se wo sika wo bi ho eni ye nkukuru fa ma wo no me san kwasasem no ena mi twa no sika bi ani ho no kwasem nyam so na bebu container no kwasem se me pes kama wo ha da no kre what ahe pacho me umya ba konche baby a wo tisi empam na ya so torrent ya so wo betua wo se wo nya adwuma ana se wo nya adwuma wo vie zai 34 years onya akoda onya akoda na womi pe bibi ye mommy pacho bibi ne dem ye na dem de be ye no na mesro scam de be ye no na yam fa sika ma wo sese fa kwa ye adwuma wo bra ye wonwuma ni bi wo ho a enye sika na wo ontumi nton anano de ompe o se ontumi o su enjo ton de ompe ayo what say asin pacho de bi yo ene mesumi ni scam de be ma why now they are measure udwa minya tibi obi hwa na obi ode bebrewa na me de minista baba wa wo nyale wo ho dendenden o me ba che ma ne de me pe o ewurawura fie kwasiada ekusi profo ne ma ewurawura wo titi se wo de nsuo de wo mpe asa mati why madam misumi ni bi gbengbegbe why gbengbegbe mini bi wo ti ho wo sere eye nkwasiasa no mu dia o me na one TV station to another ayo mate malady minibi bye malady ewrei nensem wo keka ne ho adwiri me minim ne so amepa ayo ya oyitire sa oyitire kan say no mo kan we campaign no wan we campaign ni nyina me hu say oyebi naomi de no ye no na abrampa tijanso wo ma tijanso ma eduma ya media ne ono aledia okay ti malady me how ne say minimum so ame oyitire die na sebi uniba uni kunu ne mpra ti die na ba ye ntisika sebi ekura wade ye adwuma timi firi wonsa me how nyina se sie ne say krono na abam ne ne ade ehu eno na me so me twene no ba tono na ono no onye krono no ho
ahokyere na man bokro no to nya sika obejai malady obi a won se wode ahokyere no so wode bokro no bi oboa enti minya sika meja krono bo krono no nya wura mu se ye honam ani se honmu enya wura mu na malady wa firi mu se obeja ye wuntimi nyai awura de ye pese kama ne ti ase ne se difo pa ho asofo akese ho enti de ye pese ma ne ti ase se why na adwene se ade na ha no ana ade anim guase bre no pese ofrim ansa na mu abi ho na be ba malady won ka ne sa no nyansem no okeka no every say malady say krono no wom ne de sika dan makra mana obekoso abokrono no sika no be free ni nsa ade bia wom bia ne ye ka no kra che no e be free ni nsa 34 years wonya akwala enti die pa na epusi wa enti ade wo bokrono a wo hwe ma ye ntu krono na se mfa free ho so ahu krono na se ni free ho wi a afem wo bi wo ba bia na e de ama ho no wanya bidia ya adwuma no wanya bidia pe ba bia da what you say before what ye ma wo kwan abrans pa wi na be ma wa bem me pa what dey make na say etima me say sie no ye ka no kra kire ho ye ma ye di fom na mehwe ho say ye honhom bi na di wachi say ye ni da ho na ade ye ebi ana malady ye ni da ho ebi so ye honhom na e ha no no wo mehwe no wo tum firi wo ma ho won hwe na kwankire won fa ma ho na mfiri ho efiri wo wi a afa sem wo bi firi ba bia ye di wo danse a kire obi so onfo adwuma afa ye nsuro ho na sesie ya wo ti hayi na se sebie buru sebie nyado wo kromfo na ye du ko mo obi na de beti na edan so nipa ni maniama nimu a ne ye ka ne sai edu ba bia mo ma ye nsu nyansa what de me ka na se krono nya de papa eti ye hwe na ye hu kwa de be fa so de he no sokofa hello madam. Hello, Good morning, madam. Hello. Good morning. Hello, good morning. Abraham Pakas don't come abra. Hello. Abraham Pakas. Malady, ejime de meka che menua ba ne se. De meka che menua ba ne se eniema ekoso no. Ontena se no nwini kwa akiri. Ana etoso biem. De Abraham pa me ba ma me se betima peke na. Hello. Hello, madam. Hello, good morning. Good morning, Ejampa cho yesi asema ye kan hu se ababa wa wunimu no. Ababa wa do me nimu ne pa. Wunimu no fa he. Me nimu no sometime no. Me me STC bus driver. Odi abusa no say won nimu obi o mu friend Morris. Wunimu obi a your friend Morris. Also wunimu. Odi me pa. Sometime oba station I was on this car. Make me a fan of bus mono or step. But the day or scadia, me who are no a coach ticket. Also pay Juma. And me come in pennyful wholesale. Girl be that beer also or pay Juma too. If they can give her a cleaning. And almost say, okay, almost pay will be. Me fresh girl with penny phone almost say, obey me about a cleaning work no. Busani so about. My friend is several times. Madam, I done a cleaning work no. One koy. Oh, me bacho one of remedy. Me also friend but one can say Juman womla me. Share Busanu, me one manager no me friend say, a Jumano almost say money be ye Jumano. Or say wati or be frame and one on frame view. Ja, yedase pa Mr. Morris. Yedase, mame. Sorry, Franco. Your case is dismissed. Sorry, Mommy bacho. Minis come the bema usafa kwa yedjuma. Minipi. Na me mouse kan kwa yedjuma minya. You are juma ma wafro kwa wanko. Mommy bacho ankasa me. Eti papa yo boa. Oh, okaso be di ho djuma. Mate, na wo me me say, sa wonya kwata. Wonya bubuafo, wontwa, wo ho denden, wo betimi aye djuma. Na wo titi so say wo de nsuo de wontimi nton. Mini adjuma, me de bema wo. Why sa wo pesa krono ne kwa? IBJ be Freddy for pano abitu ama. Sorry ko. Abraham one obi dey boa. Some was say. Abraham Nkommo. Malady, me nuan
ene wa ma mesia fem pani ya wo free ma lady wontimi metwa pro sada wo si da bia wo station ho oba won stand da bia wo station wo de ko pa wa campaign na ye headdress pay be bia wo obi ma gigi scan fa ma TV so shade watch le so wa boko wuro wo ba mi ma bobi abra wo de kasa eti ma lady me say se papa wo de wo twa ntrokra na ko station so wo ni skanti o mu peska ma na fa didi wo se wo ba no da bia anu wo bisa se di adwuma na abetimi aye ana se adwuma bia na o se ne ho me pe krini amount tie me na janto ato wana aye dai edu ba bia ne ma do mo mani pa bre dodo mo mani pa bre tuma wakọ ho sebi se wonni bi kra no so so obeboa wa adwuma wanya bia ma wo de se wanya mo so wanya anka tuana mo kọ no wo se wani abre wonya adwuma na wo beye not to say one frost I ready nti ene wo nam se yempe sika ma wo padwuma mpa nya wo na abekọ akobusi this one mom na fa telephone frɛ adwuma ready so on frɛ wo se bra da bia nya ne sa Naomi ene ma ekoso ne mo ate ase se so wani abre so pese obobra na so firi se honhom bi na hawo na nya wadwene na ade keka nkwase asam de a ma yentu krono no mfiri ho ansa na obi betima bo waboa emwa ni nyina ne se tie ye ne ye wa ha di formal lady obi antimi ni adanse se adwuma ohana ko ebi de nti obi antimi ni adanse ne se ukona ko wiade pe ye di mpam ye bebo ye di afra enti se krono ne wo hode a yentu krono ne mfiri ho ansa na ye di akire apa adwuma ma papa ekwa lady wa lucky se krono wom na be ayikrini wo hona wo fa bibia se papa na ke yire no YouTube di ni di say se Lu Julius yo say Breni Sky also pesca ton bag et you dey say 2000 kra ibrene obi a wono atimi abie na no se ne ho kire na obokro no say I'm dealing with krono na sikapa na ode be ma na eye momo bi na madwe ne te se adwie ba shoot talking madwe te se woni mo nyansa ba akokora momo bi no madwe te se adwie ba shoot talking woni pa betena ha se ono no ensuo kra mpa ontumi tonsu etimi nyimi sika ma no se wo so ye kronfo ne ho kire na obokro no mimi nyimi sika ma no se ye pese ye boa ne kra ne etu kro no na wo kan no na